Kei te whai pūtea reti te ranga tōpū o Ngāti Whātua i etahi umanga nui, kāre anō kia utu reti mō ngā tau tekau mārima. Kei a Anzac Pikia ngā whakamahuki. He whenua whairawa i te puku o Tāmaki Makaurau, ioi anō kaore e tihi o ngā umanga i konei i te pīrangi ki te ututika i ngā kaipupuru whenua. Kia mātaka te hera watu rātou kia kia rātou nei wāru he wāru kairau. O te mutu ngā māta kore taka kia māta. Ko ngā umanga e kōrero nei ia ko te whare pūtea o BNZ, rawa ko GE Finance. Kaore hoki āhei a Tiwana te whāki mai e whia hoki te wāriu kei te kimi a Ngāti Whātua, ioi anō kei mua tēnei take i te aroaro o te ture. E whitu ngā rā kei mui te kai whakawā, te mārema muri tērā ka te ato ka mōheo hea te whakatau o te kai whakawā. E rua te kau heke te a whenua kei tēnei takiwa o Tāmaki no Ngāti Whātua te mana pupuru. Mō ngā tau te kaumārima, kaore hoki rātau i tangoreti mō enei whenua. Ka utu e tētai kai pākahi, tētai utu kia Ngāti Whātua, nā tēnā te take ka i hoko mai ai te whenua rā. Me ki ko prepaid care, ko utu me kia te reti i te wā tuatai, te tau tuatai. A tērā marama kei te hoki anō rātau ki te kōti ki te tau tohe atu, ki e tihi atu umanga o te reti, te take, Anzac Pikia, te karere.